Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anguripnallah ayat mana kepengtan sabendingan nagian kotoa haditha ika 20 agu pitu sagian kotoa mga haditha pembegantan sabendingan sa katanya sekalian manguripnallah. Anin Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. Yang mana ni miaka titian ki An-Nawas awata Sam'an Al-Ansari amya aswat Allah subhanahu wa ta'ala si kirana mbataah asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan albir atigina mapia na husnul khuluq na suka pia aparangai ati naptiru na mapia na suka pia tigina parangai manguripna Allah wal ithm ma haka fi nafsik na ayap man tigina dusa nagyan ko to tigina sengka una tigina ginawang ka udi na dudu na tigina ginawang ka manguripna Allah wa karihta ay yattali alaihi nas nagu ikagwid ka agian kotoa kato kawiron no mga tao manguripna Allah subhanahu wa ta'ala maana ikagwid ka agian kotoa kato kawiron no mga tao agian kotoa shay ay ikagwid ka uba kato kayo mga tao manguripna Allah subhanahu wa ta'ala na maana niyan na dusa manguripna Allah subhanahu wa ta'ala ginan so mu'min manguripna Allah subhanahu wa ta'ala kenal niyan ni anto na ipeteru na mapia nagu anto na ipeteru na marata manguripna Allah subhanahu wa ta'ala kagi asuk masuk na ba mukmin na kana bagi na ni kagdamian lagi du mga tawa kiadaan sa kaya uri na pi kurangan sa kaya manguripna Allah uri na kiadaan sa mamala manguripna Allah subhanahu wa ta'ala na kana ba niyan ni kagudagyan ko to kato kawisa gyang ko to marata pinggil bukya manguripna Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa gyang ko to kabibinasa gyang ko to kapakagdamian manguripna Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gidap na kuan na sutawa kana ba mukmin ada perhatian yang si ku Allah na ikira kuan na ayap na kububayan yan na kato ko no mataw na gyang kotua marata yang gelibekian manguripna Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan manguripna Allah. Isa pada hadith na miyaka titian ki Wabisa wa an Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu si Wabisa namanya katitenun awatay Ma'bad yaswat Allah subhanahu wa ta'ala sakanya apiteru yan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumyong ako tigyan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udi namanya kataling umakurun faqal napiteru Rasulullah jikta tas'al anil bir ya kau makatigyan sa ipagisi ka anto na tigyan ipitero na mapia qultu na'am na pitero ang natigi Wabisa uwaya tigyan he Rasulullah na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal istafti qalbak isi inga tigyan na puso ka uli nagdam ang tigyan na puso ka siya nandi matero si ku mu'min manguripna Allah subhanahu wa ta'ala bila mga tigyan na puso ka isi inga tigyan na puso ka manguripna Allah subhanahu wa ta'ala albir ka ayat tigyan na peteru na mapia na ma itma'annat ilayhi nafs na suat tigyan so shay at titak na una tigyan aginawang ka wa tuma'anna ilayhi alqalb na titak na una tigyan pa na puso ka manguripna Allah wal ithm na yap man tigyan na dusa na ma haka fi nafsik fi nafs ma haka fi nafs ayat tigyan na dusa na gyan kuto tigyan na sengka una tigyan na ginawang ka sengka una tigyan na ginawa manguripna Allah wa taraddada fi sadr nabundudu na tigyan na rarab manguripna Allah maana sa puso manguripna Allah subhanahu wa ta'ala wa in aftaka an-nas wa aftawk apiap na tigyan ni anton ap na tigyan ni Peter o mga tao uli na ini ko kumuno mga tao uli na ini ko kumiran raka manguripna Allah subhanahu wa ta'ala maana niyan manguripna Allah nagyan ko to shay diun te takna aginawang ka hais ka mu'min upama sa mu'min manguripna Allah nagyan ko to shay diun te takna aginawa niyan
diun pipi ginawa niyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kamadu dua-dua na ginawa niyan. Na diun diseng ka pamikiran niyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayat na patutun nagyang koto akibagak niyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Api apa niyan to na ini ko kumuno mga tao. Uli na Peter o mga tao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Taman sa dirka makarayag agyang koto akapian yan. Sama ada agyang koto akapaka sesang ka na pamikiran ka. Uli na diundikan dua-dua ginawa ka. Na ayat na patut nagyang koto kibagak na sa agyang koto syai mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Taman sa di mada agyang koto diga pakasem ka ginawang ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan yung maana agyang kana hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa tadi tanurong kasagugudan na kapakay pagisitan ko mga pagaritan o mga lokstan o mga ulama mangurip Allah subhanahu wa ta'ala mga alay sabut siku agamatan o agama Islam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa si tanubuk man tawi sa diyan ka, kun gani ko suara ko sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.